Evo sad da vam nešto pokušam objasniti. Vjerovatno niste nikad vidjeli da se kompozicija za voz može formirati od običnih prikolica. One u stvari nisu obične, one su sa specijalnom namjenom i te tamo prikolice koje vidite u pozadini, one u biti idu, sad u ovom slučaju, evo vidite ovdje par, znači desno i lijevo vidite ove točkove od kompozicije i onda se ta prikolica nabaci, to sve lijepo sjedne, zakači se i onda on formira, evo vidite dole, formira kompoziciju željezničku od tih cestovnih prikolica i onda naravno lokomotiva vozi, znači nisu klasični vagoni, već je kompozicija sačinjena od cestovnih prikolica. To je ta prikolica, ona u biti je jako slična ili skoro ista kao obična standardna prikolica za kamione, međutim ima dorađeno na prednjem dijelu i na zadnjem dijelu dorađenu konstrukciju. I naravno ova dorađena konstrukcija služi da se zakači ovdje, odnosno da ona sjedne na te točkove, znači na zadnjem i prednjem dijelu. Evo, vidite otprilike kako to izgleda. Malo su ovako masivne i ružne, ali u stvari to tako mora biti. Evo kako to izgleda. Ovo je sad pripremljeno za formiranje kompozicije. U Americi možete vidjeti svašta što u drugim dijelovima svijeta ne možete. Puše jak vjetar. To je to za sve.